medo yudo thieth. E weche mamoko en jatend piny William Ruto siro chenro mage mag dongruok moting'o gedo mag udi kowacho ni en yo makare mabiro jiwo dongruok mar uchumi ma pacho ka. Kano loso odiechieng' mar adek e limbe mare kaunti ma Kakamega, Ruto ogolo siem magede apisas e migawo mar somo mar riembo nyithindo ma bende okoso fees kowacho ni sirkal osegolo omenda ne sikunde duto. Do not be deterred from the focus you have on delivery to the people of Kenya. Even the criticism from our church leaders on matters pertaining to universal health coverage and the agenda of housing, an agenda that is creating employment to millions of Kenyans. Do not relent, Your Excellency. Watoto wetu hasa wa JSS, kuna maneno ulagai inaendelea shuleni. Kuna watu, mtoto wa JSS akienda shuleni anaambiwa mambo mawili. Ya kwanza anaambiwa pesa serikali haijalete, wewe enda lete school fees. Ati kuna watoto wamerudisha nyumbani ati kwa sababu ya mambo ya school fees. Mimi nataka niwatangazie serikali ya Kenya tumetoa 7.5 bilioni 7.5 ya kusomesha watoto wetu wa JSS. Hakuna mtu ako na ruhusa ya kuuliza pesa ati school fees kwa sababu serikali imelipa.